Daj nożyc, czekaj. Kratnie ta nacisnę. А, по плечи? Назад. Сам как штука на nakon posjeta rekao Slovene. Ora gitara da nego tuga. U redu, prijatno da ne gledam.
Ти ставиме наред, само што неговата избор. Вече трябва да се организира. Повличите се малко. Господине, вие слушате ли или трябва да ви се повторува? Повличите. Има човек. Čekaj me, prvi gdje ovdje vidim. To je ti po policija.
Zastani! Друзі, пак знімати. Son transporteros.